Tak flipy, ne? Jedlo. Tance, toto, tamto. Bačo, jak to bolo? Tance, Poskávačky, toto tamto. Ale tam nie je fakt. Komu zavoláme? Tvoje čají. Dobre. A moja čo robí? Hej, Robo. Tak. Ideme volať. A daj reproduktor, to je voláš, to je z pláže. Toto je vidíš, že jej zavolám. Počkaj, to je... A daj reproduktor. To hovoril to o tom... Nie, to je medzi mnou a ňou. A mňou a ňou. Kamil, nič. Jemu zavolajme, on jebe teraz na sestrinom dome a ja ho vyruším, počkaj. Toto natáča, ticho natáča. Komu volá? Vypnú ty telefón. A odložím. Ticho. No, tak. Mama, di Kamil. Kamil, nehaj. Mám na plno. To počuť asi veľký kokot. Počkaj, jak zdvihne. To asi nezdvihne. Jebe kokot. Teraz si hovorí, to určite stalo kokot. A on tak vieš, líže piču. A ja myslím, ja stána. A žiadna odpoveď. Komu zavoláme? Miro Zahraník, Peťo Forgač. Ja. Mamka, to nič. Zavolaj mamke. Kamára, počúvaj, spolužiak spýti. Stano Švidraň. Jaj, nie, to ty si tu. Počúvaj, mama volá, nehoď. Robo moja? Čo moja? A Ilavskému zavoláme ticho. Zavolaj. Počkaj, ale kde je? Roland Cura, Robo Nagy, Maťo Tot, Kamil Nič, Starostova, San... Lacipap. Maťo Ilavský, tu je. Ticho. To nikto nič nepodal. Tu poď tu. Ticho. Keď zdvihne, všetci spievajte. Hlavne ty. Nedvíha. Kokot mu do huby. Pustíme si muziku. Nie, mám piči, idem telefonovať. Kelly. Čaute. Čauko. Komu ideš volať? Teba čo do toho? Volať. A bundu mi treba, ale ne? Netreba. Komu volať a do vecka? Tak to je iné.